India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kakin hon jong katnat Pulit ke jela Arunachal Pradesh ke bekin thop ya Arngut ki officer kintay bet Arngut ki Pulit Langrut kelemi nela ke jong ke jela benet chkanong ba le ladak knang banyo akem ya wai runar ubladan kti hakawai ke mokot duma bet le Be-I-Jot ka balaja kumba Snem minshwa ha Arunachal Pradesh. Laya thop ya utay runar ublasha akem uday ublatip kerteng kum ulek ramina ubaday Pulit Langrut ka 16 ITBP. Katkum kejingnya tho jong ke inspektor pungming taku kabalaya lam hakmat ya ketika kenhon klapintip bakla shimpor hadu prasngi banyo akem yaute urunar kataku ketika officer in charge jong ka women police station kabadan hanong ba itanagar bahlor ketika jingja laya tho bakadei ha unailur arajar arpau bakawi kalong kumie klalet ban ujor da kamakot duma persha yaute upulit ka ITBP nakadaw jong kejingdon ketika jong u banle Be-I-Jot ya ketika kena. Ya ketika mukot duma la pendung buat pengat apa ke section jong ke Indian Penal Code dari Hadien ke jingyo jingtip ka babnya baka kenhun Pulit jong ke jela Arunachal Pradesh kala let chakanong ba ladak bat haringkat ke jingyo ikilat jingerap niki Pulit jong ka ladak airport authority jong ke India khamtam no AKS Bilwaria ubadai original director jong ke Bureau of Civil Aviation Security. Katkum kejingi thu kejong superintendent jong kanong ba itanagar ujemil chiram ula pentip bay ki kam tokit halor ketika kam baman kelas sateng nakadaw jong kejingwan sapriang jong kejing pang covid khat khandai hak jing ai jing keren kejong ula pentip ru baka women police station jong kanong ba itanagar kadanya kamatre kam kabahkmat bantre nakabenta kabha kamyat jong kareu kenthai kham tam haki kam tokit ikimakot duma ki bedei baka jing sha yu roj bat sha thombor jong kireu kenthai.